Krishna Yataya Putama You'll be in the time to me Yata Yabaloye Nakoti Ilepe Loanya Ine Losu Kekinepe Mo tu ba mi thobo de Dini mevela January to chi lui da kama lo ko li kalati one sadu ta padle sadu khulo so pa ke yo ta suwe patabo yo patai pwe ro ta siblike na lo amalo li tata wi ta pata ta wi lo kida pa ko su li so se to ta ku le mera li kalati lo do we da khu sadu do sa ka su ke pa Di tu dok kenu pena buah dok kado de bata kuti tata pat tata sa di peme pa kripo to dok ko mu thobal la le yo ala ka pota suwa wo ketini masake pa do he pa tatu suta ge tu kuta ku do tu pota wa le pata lo saya kelu chapu do tit ke do ta wi kho de do kemera tata ku ta malo dok ma ato pata kuti tata sa Tau mu le tuto toba katini masala sui pala krisami kodike pa yuage ame asuone ne pakamalo ko likalati takato le nyane no we pakwe li di pete nya to da mera sopolu lo tas kwe sakatone kemeda pe kana lusi kwi yesi abu ko pulo we u kwe da le we ati o do The Kli usually at a coca sato tani away queda. The usually coca ne batama pecana ye silo aweda queda su po lustra de be po ikinipo the way coeda le South Glacier theory. The Galatini wera North Glacier, South Glacier, the way me queda su lustra de be ikini le mera kaliti Galatini lo. Tatu ane ne meta hiplo pa yuda putapa le do we pakali gata pa le anna tata ne ka putwe tatu tato le meda takutri lo ko pakali gajene medo kedo pa kripo kutane do di pa yuda puti de pa yuda kedo pa kripo ne wete do takutri wili kutane do su de bleta do wete sikone pa Yuda kripote pasikone edoda le pakaliga le kedo pa kripote pane kadoweta kutri ine lo li not binya ano ikione ne weda pe sadu je sabote lo sadu je sabote ne we me likalati not be ata remo pa atakali tu lo Mathadi ne do over sukle ta tu play pule krima tu play pani tike akopione ksa tabu sukrima tu play wale tato tato do pakaba u klele tabli tapo le ksa sukri pulo do titaba tapoka ka do tile ku no yubo pola tege khudani tato tato ni we saka po do ti u ke pale lila alo li khudani petitaba ta saka po Le kuta saka putere wene mera noi ki ali sosita se de likalatine la wakalati bodapane me po go bodapane no me le mera po Celtic adute the wete pane me po le prasita ko French no ko prasita ko the le BC chike ko sine ne wete kakana chia lobada su Rome atape no Kesa atape pola lo do Rome sopa kesa siweda le pakalati potapai me pale tekle le tapalo ta tatu do ta mapu do lelo ta klima do kedikeda we klima ni lo akudani ane da pakalati potipani me palo sele pa gopo pa Celtic do hello sele prasi do me pati pale tu kedita kada do wete pane doni batata kukuso wi lo kida wete pane lelo ke ta sutata kukuso guga pune no away on ne me pakalati potipa
ata umulo jevana mgia ne awe te da le lite be ne it is a stem severe letter no awe ne me lite be le abata kwe o kasusu lo no severe stem letter solemn letter akobia ne awe ko pa kalati bo de pa hawo puti de pa we no ya chigara ka ne deep emotional no fightings no awe udo da ta su ta gele ka thoda ke da pa kalati po te pa ta patu pata te karakane declarations of emancipations from legalism no awe ne awe ditoro awe te pa ne atitama ba twelo ta do akobya ta to legalism te lo Martin Luther ne siya le this is my epistle di Galatini me Martin Luther ata batu batao I am wedded to it. Whether Martin Luther ne whether salvation by grace through faith no o elite be atage mo pasicone la the lucaracane justification by faith through grace da pato palo pa koplo tana the koplo you are blue polo grace is the way to life and the way of life dale Tablita pone meda kele ta omu wo do ta omu kleni meda tablita po inela John C. Maxwell ne wete dale lisosi to be in ne akobya badok bakado kunani ne wete da integrity build trust build relationship awene dale tata toni ne diuto tanna luta do tanna luta ne diuto da relo mulota Oe sopolu mi ko weti pale pa hawo pu basan kine do sopolu ne batana ni o le puelo do chimit mi le leaders know what they stand for dale kuna ni batinya dale weti pane certain way metani le and won't stands for dale ka ba certain way do dale ataba certain way lo leader not afraid of confrontation dale kuna ni ka kwa senya ta wone taba pli ta ba leaders not afraid to confront when necessary no that rikarika the spiritual leaders leads from inside out dale tu eta klo kunani shrapamo koblo dale o le abu the anelo pa le ta kle ne lo o ye ne me ta ka to le nya lo Lesu likalati sadute no sadute sabote padle chisi lui no ke ka klo ne sadute we ne nolo di ka we chibo thebo ne no tebo ne sopolu takato lenya sabote padle je the chigara ne tata kuguso teta kago mo patito le tata kuguso aguga tata kuguso le wesi de telo menyane mo pati to o le tata kuguso aguga te tata kuguso teta kago o esopo ku per le tsi do takaka ne sopolu atasota komodi pata me po to metime sopolu keto pata me po dile sopolu tasota komodi pata me po to tasota komole adoni bawe do sopolu kwe bakado awe keto pata me po dile rilo o esobusita Belchisi Luila, Hapa Study Bible, when no lower 30 minute introduction, salutation, and no, Takatulania, Tasoy Sawa, or Sabuta, Pelagia, the Chikarkane, the occasions of the letter, a copiata, Broi Bamwa, Weba, Queda Le, Mele, Pakalati, Potere, Diwe, Diwoda, Ukeda, Letata, Kuso, Guga. Akuta weba kweta pre sabu kupalitasi the thekarakane Paul's apostolity authority no so Paulu ata sota kamo no ata di tambo atau ata sota kamo when metale divine origin tale hele kesayuano sabu tasita palitasi nui independence of apostles weta taneto tale Pata merpo agata pa poko bani la, sabu to see ko padile chisi lui la. Bible knowledge commentary on it aware atage mo poa, no atage mo poa,
One mera termine Paul gospel was a revelation. So Paul atata kuso inene mera awene talo plalo sabo terberisichi chikarakane events before Paul's conversion. So Paul declared ata lelo ta no tale amata dirpa sabo to see lui the chikarakane events at Paul's conversion. Tamata peso Paul ta lelo ta ka sabo to see je belitisi hu kado the chikarakane events after Paul's conversion. Tale amata peso Paul ta lelo ta we alo ki inelo. Wele pama luto ko ni pama tagi mo pwadi me mana upo pwa so Paul ni mira pwale amana ta upo da pwale ama ma to ta upo lo keto Yesu atame basakini do kasaywa kutole amo hapapu lili do we keto da kasay Yesu Kri apwa ta me pu inelo mana upo pwa pwale ama mana ta upo pasakini do keto Yesu apwa ta me pu agi inelo wene tage mo pwale pama luto ko inelo takli tuone ne me pe sopo khola sopo khone siweda basado tataku sole sitetelo ti menya poeda imere kelule muko mere me sitetelo ti le tataku so rugado mo batasu etike awe doni ba tataku so ene metale hele kesayua do kesayua kuta palo o do tataku so le awe sitetelo emenya ni de pami po twe tataku so ruga pami sitetelo tata kuso agugane de mo batasu etike awayone ne mera takalu tulo takato lenya ne he putado yuatane mo hapu hutate akobione ne patata kuso tapita ma le kasayo huta palo pane pakui puplet teba sopolute dale le yemo hapu liline awene kasayo kuta te o ine la hodane da le pama kasayo tapita mani pabati nyale kasayo kuta palo sosolo le sopetru one awene le po yuda po pale tado batakutri te de pago imele sopoluone kabalewe da supakaliga pale atado batakutri wo kasayo kuta te weda o ine la tamalota tumione ne polu kripwa tamepo keto yo blu do ko so polu awe me pale ama manata upolo basakene da awe da keto pata mepo ne de me da tale hele kasayo ablu po do we ko lo blu po hu po do ne we upo koko doni we kopiane ne awe doni ba we tabita po to ne da awe da nolo tata kuso da awe so wa we da le ta po ko pu de le ko kalati no awe patele South Galatians no ikini lustra division awe ke doni ba we da yo ablu yo ta so wa wo awe so wa we da ine la awe ne me pe sabota patele jelo Pata mepo sabota Malaysia ni sira pata mepo pakanyo di keto wetemi ba akobione awetemi pale abata huta le pakanyo ba do keto le panyo sipu temi ba temi sikole pakanyo tulo ba mele Yesu Kristo pa yo ale agesata ama agesata ke ole tati sipu ya sopolu wene pa yo adi sata ke persata bu Yesu Kristo le tati sipu ne no wene ne ya sopolu do pue odo ya kele pesibatau putapa ole kokalatine when the first missionary journey ne weda ole kokupru do le kokoda suko papuli do weda sitetelo ta do bata kuiole do ne mi pakwa kele limata sado tesilui ne no wene ne awe le sotata kuso su kokalati lo
more tablet tapo da taku tapo le pa you are the precise creek a copy of the service so water in it kaba udo agiti agi klo kami na service le na ta ata service da neba mi ko ne udo agiti agi klo le pa you are the precise creek le he lo ata da we le pata de ba ko di to ka tu to pa le I ta kha le pu pe da papa yo atani ba ti we te ke ba ti te ke ku da ni so ge so wa we da le ka sa yo a le a tu to pa le ta no ta pu we sa Yesu Christ a blue po ta ku ta po we ne ne mo ba ti te ke a we da ne mo ta la ta ka po u do so kha kha te ke a we sit up ke sa ta bu Yesu Christ le ta la ta ka po ku do so kha kha lo ame we ya ne me ta ma lo te mi lo ta ma lo chi mi ya ne Kristo krita ta Kristo ne no Kristo me nya aguga do ne su ka ba na we ta Kristo le yesite te lo ka sai su kri a blue po no ata so wa ata ke ko ke ata tu ti ko ti ta a me nya ne pe mi le ta to no ta ma lo ta to ni phi kha mu ni mu tho de ba ku da ne do a we ne do ne su ka ba na ta ku so le a ba ta su o we da ku da ne da mi le ta ku so ta gu ta ga a ka so ni a we ne ke to ke ta su lo ke to ke ta ku so le a he we le a ko pyo ne ta o no a copione prosperity gospel jede da bime there's a copione prosperity gospel with the a copione ne ta ba blu ba po social gospel jede awe shane da mi ta le a lowe po we ba ne lo the da ta ke ko ke le pa sa ta bo shi kri koplo ta na awe ne me ta ri chi meta amo poa ine lo wene ne meta maluchi lo saboku padalita si lo ye kama le ti lo pa do pa le ko ke ti le kri blue po pu we kri blue po no atana kasai su kri blue po do tu pleta le ta to ta de ba pu ne de ti lo pa ke lo ku da ne so le te ra le ye kama le ti lo pa do pa le ko ke ti le Yesu kri blue po apu do o ke le ta ku so aga pu ke te ye ho ne lo ku da ne da our first missionary journey ne our le si te lo ta si te lo ta we da we na we da le pa te sene ne a ko pyo ne to ke le sa Yesu kri ta na kri do kri blue po pu ba o ke da le ta to pu ko da ne do we da kama we da du ma I ne lo sa bon wi ne do te me ba aga ba me po we ta no le amati ta ti do ta o le kama di da kri atata kuso ine lo akopyo ne nami ero ke lo pa kri po kuta ne na ba do ta kutri shene no akuta ne da ta we shene metale ama ke di ke da po ne lo pasado tata kuso le si de lo ti menya poeda I me re kalule mu ko me re me si de lo ti le tata kuso ga do mo ba ta su de ke akuta ne do tata kuso a me to agani to ba ta ma ko patu me ta kutri ko patu me ta to ko padu ne ba ta ke ko ke me ge to ba ine lo ta ku so gu ga me si de ta ku so gu ga do mo ba ta su de ke di pasili to ne kekeni si ke do ye ta ku so le ti do ne o amenya pa me si de lo ti le ta ku so gu aga Tagara do mo bata su ke agedi kekeni me hu ba blu le pakanyo menya me hu ba blu le yo menya le me hu mata ba pakanyo ta agedi ye me hu mata ba di pakanyo ta do ye te me ba kri ke pa ba kudani do ba mata ba nata di akobya ne ke sai su kri a blu po
le abba pwa tu lo ko pyo ne pataba le pwa kanyo ataba ta apu ba ine lo we ne me tamalo chi lo tamalo te mi te mi ne ka so te me kanyo ta awe ne tata khu ka so le awe si te lo we ne te me hele pwa kanyo ba Yesu lo pla ni ya ba ka sai su kri lo pla to ni ya le ye do ni ba ye da ine lo Asabutashita, Padletashila, Dopwete, Yibuba Tinyale, Tatakusa, Lishitelo, Tami Ba Pakanyo, Ataba, Tami Pakanyo, Atakuto, Palo, Atasukumu, Sukuma, Atatinyana, Pur, Do Atatu, Atamaba, Agidi, Runiba, Le Pakanyoba, Do Patatu, Luba, Yaba, Mimi, Yeshu Creed, Lo Plato, Le Jalo, Where Tatakusa, Le Sopolu. Si te lo veni ne mi weta no le hele ke sa yo ke sa Yesu Christ lo plato do no ni we do si te lo we mi tata ku so le abba adu ni ba we do mi tata ku so le mi we to we ine lo we ne ne mi ra tamalo te mi te mi ne no tamalo lui mi te mi ne le to o po yema le akoti lili ne we ole pa yuta po alila do to ne tato tamalu ke ka sakato ne we ma to we da ta o po lo le to o po yema yo aku the ya mo he pe ke sa yo aku the le amo he pe pu di do we ke si te lo tata ku ke so su pa ka li ga ta pa o le ta lo we da akabia tatu tato takutri ba ine la arke yone pesoko mole sopolu batakuto le damese klene no akabia limata sadu kwinya pune we leta ito kama mana pa kripole damese do we da lote legati lo do satabu sikrite ba le na tuba no ko sui kona le na me mata le yemi Yesu Christ le na ma mana olo do we da te da le ba ma di le do we ka ba ma di le ne bata tu lo bata ne lo do we do ne ko pyo ne ta so sri ata le lo ta ame le akine Tito Geta, do Pasukamule, so Polu Bata Cole, a Covata Hutale Damisi Clela, no the corne, so Polu Tedale, Bata Hutale, more her purple in a law, where support to see the but let us see your law. Agedi, Yaman Yoni Tapeyo dile Payuda po Lila Pune, Dina Hule, Yama Mato Yoata Punama, do Yama Hawa Olo. Do ye velu le pate ta si su te su duma do ye te to le pa yu ja po li la ani pa ta kle do ya le pa kali da ya kla aga te ki lo ba sa do tu ta ba yo ata le aku te ya le ye mo ho po pu do ku ke ya le abli po no ku ta ni ani da le we da ke pa yu ja po do pa parishe po ke ka se to ni awe gelu we da le pa yuda po a kopyo ne alila ta si so te so pu do ma na krita po lo asamra le we ti nya da le ke sa yo akuto le amu he po pu li ne lo awe ne me tamalo lui mi te mi ne lo tamalo je mi te mi ne o do me po le suri awe da le chia ne awe le su pa ta me po te pa o da le chia ne awe le da su ko suri do na hu si te patroli le su ko suri wi da awe si te lo krita ta kuso da pa le na hu se ne pa te le pa le a thoda ta kuso te ga ini ne ke si te lo we ta le a thoda we agi do we pasito trek sa yo le a khu ine la we ne me pe so to si khu but le chi si lui la we ne ye mo ha pa pu do ko ke ya le abli po de to ye ko plato po kwa le ye pu ta khu so ne te me telen ta si te lo pu ba me ko le na ta u mu pu de to ye si te lo le pa kli te pa kla do te ko ka ne ji ku do Halo do tapitanya
do tui do tini ba awe da taku to palo we di no ko aklo kle ata u ta tu ni ba do yetale to ba su Jerusalem su pa ke so tamopo le yeme nya ni ba me le su ko ri do ye ke ka do su damisi lo awe le da su ko ri no o do me po le ri ne no awe le da su ko ri le su do we che da su damisi lo Diri da se tani pukui do ye ke to su Jerusalem di to ye ko to ko so Petru o le su ko ri pu ma we ke do o ke do so Petru do yo do te si je to lo ba sa do tamo po ga ta pa ye chi ba no ta ga ba ye chi je pa sa do pu so ya ko ta ga u lo do ta le ye ko ne ti kwa le yo a me nya ye te ka to ka bli ka bla ba le ki ke do Ele su ko suri do ko kiliki do tau puta pale kripu bakado yuda ni te tinya ba ame ba ko yuda ni wetale tu weda ba te yana hu le pale ama to pa poeda yi le ko chitaga kekani si te telo tanna le ama hawo te we do sita pre yua le akulo akudani ani da awe taku tota di ta pita nya do ta tu ta ti to ba awe le da su ko ri do ko pyo ni ne awe da do di ba we da kasa yo ta lo plan no we da we ke su damese do le chi ne awe le da su Jerusalem do so Petru do yo ta ko do so Petru do yo do o te si je to lo ta me po agu gani te tie ba de tie te perché sa tabu su credo poi so ya ku te ga lo de chi ne wele su ko suri kiliki no ta u puto pa le ba ka do ko yuda ni te tinya ba wele da su da ko ko pyo ni ko kalati je ne no ta u pole yuda ni we de le we ba de le chi we si te lo ta do pa na hu le pa le thoda krita putra ini ne kai si te lo we tanna le we thoda we khuda do pasito praksa yo ablu pu ini lo khuda ne do pata umu kaleta agi wo akli kli myo lo pasakini do mo ka shopa su pata si te lo praksa tabu su kri le papuda poe do kopione pakasito praksa yo le patau mu khoi ne de ke mo sa ya sui ke poe ko di ko no ade de ke pa ke yo ta su ge patabo yo patai poe ro ta sibli ke na lo di kalati ne be da ta na ata mu po ata pro te be lo pata na ge mu po ne be da a kopion de salvation by grace through faith lo pero ne ba ta ke koplo tablu ta pho le tanda pakasa tabu shukri hoi ne la kuda do le tanda kasa shukri pune so polu no sada we bale koplo ta amimi amyomyo do tinya da le kasa yo kuto le mo hepopu do weda do ne ba we tata ku so ile kasa yo ululu le tane kuda kasa yo malu madu ta lo pasa kene do pakado ne ba ta lo pla le sayo no da pakasite lo krita ta kuso le po koga de atana kasuto e kete masada su ke pala krisa mi kodike pa yo age amen Krishna yataya tutama you'll be in a touch to me lo